Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Sembut Menteri Rangba Jong ke Sarkar Jela ubak Preston Tensong ubak pait ru ya katanat PWD Roads ha ka arpu santrik unai leber arajar arpu wei ulabu ya umau nong rem banchna ya ke surok ha ke snong mau laingut ya ke bala airam de ke World Bank hadu Henry Pusau kelur tengka ha ke jingbu ya uni umau nong rem la sakhilang ru da lampang jong ke yeng dor bar thau an ubak met ba lingdo UMLA ke Sokyong constituency ubak Samlin Malngiang UMLA ko Umsning constituency uba Jason Saukmi Maulong, Secretary katanat PWD Roads and Building uba TG Nengnong, USE ke Eastern Circle katanat PWD Roads uba S Kendia, Urangba Snong Jong ke Snong Maulaingut uba Bhabok lang renta tiang bat kiwei. Kajingshna Jong ke Sarkar yegani ke Surok ke Bajrong hadu sau puwei kilometer ban penyeso naduk ke Snong Mau Maram syaduk lat umsau kalong ban weng ye ke hengkali hasilinter Jong ke Surok ba bat kumju ru ban pensuk yang kipat ba kibawan na West Khasi Hills District ban Lech Riboy District bat kumju ru ye kipat ba nong Lech nong wan sar ngachpa ban highlight katu kan ni ha ka bayadai mga lalong numikmat menta la laisnam ya ka ay ka ba ka Surok ha ka ni ka Snong bat ka konstitusi soyong barok kawai ngilayo sanction bat ki baladap trey gidang pentrey bat gidang kensas dang ban pentrey kilong kumne ka Surok ka baningkong ngiyo kadai ka rangskan warahau lauslam kane ka Surok kalong ka balahe ka Surok rangskan ka balechas luai ban mi sabay pas hangtay po soyong ka Surok na po nong sap road kabalay na do soyong Wellingkot nong sap kinir kelarong kumba katsau kilometer ka Surok na soyong Wellingkot nong sap road kabalay Samarpana ka Surok na soyong Wellingkot road kabalay Chanong Urkopan ka Surok na po Warahau Lauslam kabalay sa Urur ka Surok kabalay na po Wellingkot soyong kabalay sa Umsaw ka Surok na soyong Wellingkot nung sap kabanlay sa Wellingkot ka Surok kabalay na po soyong Wellingkot kabanlay sa soyong ka Surok na po soyong paryong kabanlay sa po light nong kse ka Surok na soyong paryong kabanlay sa po Madan Bitaw ka Surok na po soyong paryong kabanlay sa light Lingkoy ka Surok na soyong paryong kabanlay sa Jaud sa Duk sa Ramkar ka Surok na soyong paryong kabanlay sa Damtring ka Surok na po Maulaiting sa Mauripi ka Surok na Kenro sa Limsela kabanpay haduk sa Parda ka Surok na Maumara Maumi Maulandap Road kabanlay sa Kenro ka Surok nang tay na po Maulay Lumongnay kabanpay sa Ninong Pataw ka Surok kabanlay na po Nong Lipot Road sa Sotluay ka Surok Internal Road apo krang kabaladap train ka Surok Internal Road apo soyong kabalang sedang train ka Surok na light museum sa Lingkoy kanero sa train no ka Surok na po Lingay balay sa Juod kanero sa ban train no ka Surok na Mau Maram sa Sopo ka Surok na Mau Peneng Nong Spong light Lingkoy light Nong Ram ka Surok na Maumi Great Tunong Sawyeng bat ka Surok kabalay nang na po Kenro katuro kabangila tray menta chay bat menta nga si tu epi ka Surok kabangiyo sanction menta hangne bat kane kabangila bu monong rim kan om duna ya ka aspa krur hangne po soyong constituency tekane kalong kakubor kababha kabakum unong mikman bat ka Sarkar MDA hapo kajingalam Menteri Rangba jongi Konrad ke Sangma bat ka jingsim kia i deputy chief minister jongi ya ka ne ka department ngas ngode ban ai ka burom ye i kum minister bala Rangba bat bala ya ka jumucing perkhat
day tang ya kasoyong konstitusi Andrea barok kaway kajala ngayon isa bahkan surok ngila sakilang bailale yang badai banle hawa bibai kalim saudon jokanika jelahi hakajing ngalam jong kontrak sama madura ni bak pesun banikan di department PWD lanut on pi ba haman ki konstituensi ki surok layang lut lanut bedong apa umsing konstituensi ru matai man ki dong ki surok layang lut kapan i bahkan ni ke sarkar MDA bengidan mengi kung kijong kadi ke sarkar ke bolong sinsian ke besutu ke jing suan jing pek ba kampai luar pidon apa ke ruling pidon apa opposition nilong kita diberi kita sengap bagi besutu ini jing jing pek ba kadi hangta bengi kita ki nong ni kemar bengi trailang lo PPI kita ka buah ni ni train nam ta jong pi nganget bagata pinang beteng dengan sekolah pinaya kecil kemon pakudang kamdat dok mensim bagi nang la buat kecil habrok yang akan ni datang hibar kawai ka jelai hibar kawai kalau ka ini sutra nama nagrawan kan ni surok kayo pokok nganget ba syakan ni datang kan kio nama hanta kan mon tourism hama nak kawan tourism kimi guest house hanta pio employment jika junior jukot kan kio nganget bak pun kani da jaga ke jini tenak pulang haru kani nganget bak tourism ke kiu syakman na so manong ba kani ka surok ba kalenti ya kali kalong kas surok ka bala paunam ha ba te jin paunam jo ka kalong ha jin sneo ne jin ba tinga sultanat pada ba mentasi ngayola ya kaban boyo ne mau nong dim na kabanta ban penbah no urbut la itu yang apa kena ke skim la gunung no apa sau puan sim pendam no mo gunung tu na apa tu di sau puan benai la maka sau puan benai kelas selam palapi jadi bodoh sapu atau yo lu ngatai labiang tai nama kamne tanyangan bawan sekonsumsi kaban nukong bak kabadon kam kalong ya kinong song jom balik kadong katan ibaha late ban na kali ke jaka ke duki sekiwi ki jaka ibaki haban late kalong ke ba ngasuba de ben ai ke jero ya ka PWD department hapo ke jelam jong di minister ba pastor bagi ni lais nam tam ngalapet ban ngalajgo ban ngalabisa umdei ban ong batang manga ngayo le abapet ya ke state borokowe ki jaga ki bahasa ki snong ki bahasa ki jaga ki bakam pendong teng lakum klep teng lakum eno lese kalau benong harga jintip lalu gaji mumtip ngom nama nong kita mulai gaji sisa kalong balaran kam ban kmi badon pekelpang ya ki snong ki ba seki jaga ki bakam pendong jangan nasi. Ngaju berkat berbol. Gigi badan bagi besar Shalom. Lalu sah hagi jaka hagi baka biang kesurok kali kawan. Hagi dulu kamu ki balong emergency. Kamu ki bapang basitom bakum tata. Undan jenge. Laban koi ulun seki jaka semua. Nganya tu yapi kawai nakimat ibang aso baka sarkar kadar kam ni kaban jua ba pek bah bagi rais na menta ngayu i gani ka attention na kalian do department bana ka sarkar kalau man pek ya kidu ye disurok bangkene sa kisnong di ba pe apo ka state no kawai kilaban long scheme ibadai na kalian ka state government ilawan ng scheme na kanilang central government, ilawan ng scheme na kanilang World Bank, iba funding lembaga agency iba pe, compare.
kita kena dibentang ki bakinuan ki funding schemes. Nre ka attention ka dalam kam ban page kita kaki bersedok. Kumno bangila ban pentulun ban warna ia karoi kapa ha baro saudong jong ke jelam megla. Ban ke subjek pedeng ka bangi kren kalong ngikwa ban pentikna ba ngin yoi badon ke jingkela. Bat kata ke jingkela ka bangi kwa kalong bahkan sedang na kinong kendong. Nama pila lagi keren ya ka jingkela ngatrai nginem di itu tan na posor slo. Lana haki taun ki jaka ke bakam pau ke bakam hakmat. Nama bangi tang syuyat 1 kilometer 1 kilometer sabar jongka. Ngiyo ilot ia ke jingjot ke jingpei. Jong kisnong ki jongi ki baper apa ke jelah. Te hakatakan nongrim ngiong bangin sedang ya ki program ki badain na ka developmental activities. Ki developmental program ngin sedang syuana nong kendong bat ngin kiu ter sya ki jakasor kenang banang bencana susu ya ki jindunang kibadon dengan kuah batong epi kawe tangah po kabluti ngan keren ngan number keren buon di giwe department number kapor kamsya hapo pilu di department nado katukas ni bangi simti ke sarkar kum ka MDA hau benai match kum mangompi arizal kapra hadu mentang ngan ai lepai ngan ken lepai biar ulai pui trik umat ar hajar ar puwei snobha thobha haga jabin sau hajar sanspa klur dengka ngilap ai sanction na kabenta kabayadei berkesurok sau hajar sanspa klur tam ni duna kendia Tela da piken ya kata ken mapi katno sisnem tang na kapeludi kabangi penpoi ya karoi kapar hakeleng satlak jong gejelami kelajumi kelempat keren ya kiwe pat ki department ka PHE ngimpat ya keren agriculture ngimpat ya keren education ngimpat ya keren ka health ngimpat ya keren But kiwe department ngiklep pat ya keren. Tenre nga sukwa banong ya pi kawe. Kinong wat daw. Kim kutsu. Kat banginang trey bah kata kibriu. Kinang wat daw. Kata kibriu. Kinang criticize bakata ka MDA government ka bakumta suto su kadai ko bohong ba samlen men ngiyo iya kini kisngi badon ko to ka load shedding bengiong bakato ka load shedding nga kan mau nga job election no 2000 lai manus nem ka don by load shedding tang baka bajia kala kajing kritisai supriu menta dei haune wa arajar arpuwe namtip kay kadaw hana baka MDA government ka bom trey ngangoy pila de kam trey sngau bahaya legwat RTI saw hajar sans paklur syai kali na try kata kadai ka kaba kat panganang syong hau uniu lum ngatrai ngamtip kinong ya penbet balok ka digiyalang or kablak ka compare mendakaski ngalak banong uniu de ulum kentang ulum ubasyong kun ubasyong ble bat bang yo i ya ki keleng saudong
kajing internet jong kari kasi ke jongi ke bahado kata-kata ngakat panganang syong ban sengap ya kajing keren gini kira orang ba kapalang kajing mut kajing berkat jonga UMLA jong piula pensyai itai jaka setai internet pelan ngatrai baniat deka kali nang ne hantai hadu antai hapo umleka kan nembapor wat yak artho binitu tenrei kaluhu ba kabahe ladang makla mensua ibanit syabong ibalong meli mensua ila penmi apo assembly iong habadon wa ndon jikik habadon jikik ndon wa tibat laulong mentah nah trai kerennya kata kawa dengan syukwa benong pikawai hau ba samlin mentah kan don jikik kan sadon ke jikik bajakan ni ngala IT hau chief engineer executive engineer bakin pengkrek ya ke DPR kloy kat pala pingan itu pi ladang yo ka connection nang tai khen ma pi ka yo ka hat bat chene ngatip ba kan ni ka sileng kan ni ka jaka ka ba kibriu ki im da kare ba samlin nuang ka jing reps ing ga bla-jur bahasa ni kawe kalong yeng ki yo adreulak nyeulak sisnem ki kamai na kajing reps ing teler ngiyo banlik yo sahang te ngatrai kan lom ke jigurku ke bakrau bandai syuk tang ya pi kenong rep menai baje ser ni laong baki turis su ke mantuj namar ka diga jaka ka dewi tenat na lor ba piyo ya karet karyang kan mau bah pinyo aru kapisa ban kamai leng baka tourism namar balai kinwan tu kini ki turis sedang bersnai kani ka homestay ka biyong ar kamera lai kamera si hajar sanspa si met pinsim ladi kisa ki briu tangar hoski ka si benai ru la kamai labun hab khandu layadeng ksiar lut borok pinyo na kum kata ka jingin bakata ka de ka plan na kalian joko sarkar MD bon mengadang rit ngadang ilek school le kelas ente Shillong naman ngaru din nong kendong kesno ngatay bietip kesno waken kibreu don ki bangilek school lang ante mau Kristian kon ilek school kata kapor ya kesno waken jonga naman ngihap seriwar kisaya perkador bat kita kinong siliang naman pi siliang nganang perkat syate syarif hareng timah siliang kade syane syapo kini kita hanjong pi sani kilau mei kinong tleu kita kita ngap apa siliang habis ngap anong siliang sekau kumadai siliang duriau dan rei naong siliang kiong anai rekat bat kinong waken namar balai na kapo ya pong dok tulung kot keselipar tang banyo i haperndai ng myo i ya da kakjak bam da juhur da upan kay bajia ya syat ya klan ya bahabri hukum di tengkering tiga ka bangamut banong ya pi kan ni ke generation na ka por ma pi kinong siliam ngatrai don napdeng ki rutemen kilong keme kilok pa imat kila duai kerpak bahakawe kaski kane katan barok kanum ya per bat kasor slo ngao ke pi muslim shu bapinyo i kata sakawe ke jingkurku ke bapinyo nganya tu lepa menta
Ya ka survey jong kan ke Western Bypass, yung ka Shillong Western Bypass. Ya kan ke survey ngiladep. Ngitau de ke komiti ke badai Riboy. Bajalam de ke DC na Riboy. Ke badai syade East Kasil jalam DC na Po Shillong. Kiladep le ya ke survey. Lada don na pedeng jong pi ki trai jaka trai puta. Nga ai khoblei lepa ya pi. Namar ba imat piru pinia keluj mensim man ai jaka. Lada mi sakane ke Western Bypass, Shillong Western Bypass. Ngau nge pi kane kade ke jaka kaba itnat tam. Kaba itnat tam. Kibre panwan kai ke banwan nang te na kawati. Ken mau bah ke numia chu Shillong. Keniat nalat umsau maulendep. Poi syak ada kejaga. Nata kiniat, ya kan dikicikeng thamai jo bi kaban connect, syatai syum lengkap.